Sada ćemo pričati malo o čuvenoj boemskoj četvrti Skadarliji u Beogradu, koja je jedno od najomiljenijih mesta svih turista koji dolaze iz ostalih krajeva Srbije, ali i iz inostranstva. Nešto više o događaju koji je nedavno održan, tačnije ovog vikenda upravo u Skadarliji, reći će nam ni manje ni više nego zaštitno lice čuvene boemske četvrti Skadarlije, glumica, jedna uspešna, talentovana mlada dama koja u posljednje vreme često se rađuje sa našom kućom, a ima i razloga zašto. Nevena Šarčević je danas sa nama. Nevena, dobar dan i dobrodošla. Bolje vas našla. Zaista spektakularno i ove godine otvorena letnja turistička sezona u Skadarliji. Vi ste kao promoter, kao zaštitno lice bili deo celokupnog događaja. Kako je sve proteklo, Nevena? Pa da se zahvalimo Bogu, sve na mestu i kako treba. Znači, letnja turistička sezona 2019 je uspešno otvorena. Nažalost, bez našeg dragog predsednika Dragana Gligorijevića, koji nas je napustio, to je život, ali na nama mladima je ostalo da mi to izguramo, isto onako kako je i on. Da opravdate njegovo poverenje. Da opravdamo poverenje i on je nama u amanet ostavio da to sve bude kako treba. Čak je i odštampao katalog i ostavio nam vezano za SACEN. Olimpijski podvig, časopis, tako? Jeste. Znači SACEN International, zato što je izabrao, na prvo mesto je stavio Jahorinu. SACEN International, kao i društvo Skadarlija, takođe pri turističkoj organizaciji Beograda, ima svoj udeo u celokupnoj priči. Jer da nije i tog društva, možda ne bi Skadarlija prosto funkcionisala na jedan ovakav način na koji danas funkcioniše kada su i manifestacije u pitanju i promocije određenih kulturnih i turističkih događaja. Složit ćete se sa mnom, Nevena? Upravo i baš mnogi posetioci su me pitali, a gde je onaj čovek sa šeširom i sa štapom? Vesele, prirodne i šarmantnog duha. Baš tako. I visoke energije, visokofrekventne energije. On je stalno govorio, nismo mi poznati po gostoprimstvu, već po gostoljublju. I mislim da će ta rečenica, ukoliko njegov sin Aleksandar Gligorijević i ja izguramo, biti u Skadarliji na jednoj ploči, jer ta rečenica je izuzetno poznata po njemu, jer treba gosta ljubiti. A on je to stalno proklamovao i govorio da je to jedno posebno stanje duha i da je to zapravo naš prvobitni srpski karakter koji se... Da, zašto? Zato što je Skadarlija poznata po gostoprimstvu, gosti su ti koji se uvek rado vraćaju ako se pokažete da ste pravi domaćini. Jeste, i da gosta treba ljubiti, gostoljublje. I to je baš jedna onako lepa reč. Srdečno, onako, na srpski način. Na srpski način. Pošto ste vi, kao što ja rekoh u najavi, zaštitno lice ove kultne manifestacije i boemske četvrti, koji je konkretno vaš zadatak? Da. Mi smo pre 3 godine imali te odbore gde sam ja nakon dolaska iz Italije izabrana, baš za to mesto, za potparola Skadarlija, a u to ime i zaštitno lice. Jer dobijate jednu titulu koja nije mala, gde na nivou države vi čuvate jednu tradiciju društva Skadarlije, čuvate sve te manifestacije, ali sam ja uradila ne samo to čuvanje, nego sam i otvorila prozor u svet putem društvenih mreža, kao najmlađa u društvu. Evo sad možemo da pozdravimo pratioce koji gledaju putem društvenih mreža uživo ovaj razgovor. Jeste. I to zahvaljujući vama, ne samo televizijskim putem preko televizije Kopernikus, nego eto preko i vaših. Eto da, ja sam uključila sada i moj telefon preko stranice Društva Skadarlija da mogu da nas i uživo gledaju. Pozdravljamo sve ljubitelje Društva Skadarlija ovom prilikom. Tako je. I da uvek imaju taj boemski duh. To ne znači da piju i da se opijaju, nego veseo duh. O tome se radi. Druželjubiv. Ali, Nevena, moram da vas prekinem, oprostite. Ja negde moram da istaknem opet da ste vi umetnica. Neko ko je život posvetio filmu, pozorištu, glumačkim... Više filmu, ali glumačkim angažmanima. Zato nije slučajno što ste vi upravo izabrani. Baš tako. Za nešto ovako.
Tako je. Svi sastojci ulaze u tu čorbu. Da. Umetničke prirode. Umetničke prirode, znanje jezika. Šarmantnost, lepota duha. Hvala vam. Kosmopolitanski duh, rekla bih. Vrlo izražen. I mislim da je to potrebno za sve ljude koji dolaze u Skadarliju, a baš se moglo pre 2 dana i čuti da smo, kao što je rekao i direktor turističke organizacije Beograda, kao na zasedanju evropskih nacija. Svi jezici se čuju. Da. Sad vas da pitam, pošto nažalost direktor turističke organizacije Beograda danas nije mogao da bude sa nama, inače je bio pozvan, ali doći će nekom drugom prilikom, da nam vi kažete po čemu je ovogodišnje otvaranje bilo drugačije u odnosu na prethodno. Pričat ćemo o lepšim stvarima, nećemo sada o gubicima. I šta to mogu posetioci konkretno da vide u Skadarliju u narednom periodu tokom ovog leta? Naša glumačka ekipa, koja je izuzetno poznata široj publici, to je Milan Milosavljević u ulozi Nušića. Čuveno zaštitno lice Nušićijade. Tako je. Zatim Milan Tubić, glumac, koji je u ulozi Đure Jakšića. Naravno, naša prva dama Skadarlije, Ljiljana Jakšić. Vesna Paštrović u ulozi Žanke Stokić. Predstave koje možete videti ispred kuće Đure Jakšić. I to je nešto što je zaista lepo i drugačije. A da nisu naravno samo i kafane. A možda saznate nešto novo o nekom, to jest ne o nekom, nego o našim poznatim boemima, piscima, slikarima i umetnicima, svima onima koji su prolazili čuvenom Skadarskom ulicom. Skadarlija će biti upamćena po Draganu Gligorijeviću zato što je ostavio šeširijadu. Da. Zašto je vama lično Skadarlija draga? A da nije ovaj poslovni segment u pitanju, ne? Da. Pa mene podsjeća jedan segment kad sam bila mala, kad sam prolazila i kada sam gledala slikare. Malo mi to nedostaje. Moglo bi više štafelaja da bude kao na Montmartru u Parizu. Eto predloga, možda i bude. To mi se, na primjer, sviđa i daje onako jednu evropsku dimenziju. Tako da volela bih da vidim što više štafelaja i što više glumaca. Deo evropskog duha na srpski način u Skadarliji. Zvuči odlično. Hvala. Ono što je takođe vezano za vaš rad jeste festival italijanskog filma, ako se ne varam, ako sam dobro informisana, i vaša saradnja sa čuvenom Gabrielom, ali nešto više o tome reći ćete nam vi. Naravno, radimo zajedno Italijanski filmski festival u Beogradu, koji smo takođe, zahvaljujući nekim mojim kontaktima, preneli i u Crnu Goru, u Herceg Novi. Kada će biti održan u Crnoj Gori? U avgustu, a u Beogradu u septembru. Ona je trenutno sada sa svojim Italijanskim filmskim festivalom u Španiji. Evo, dok ja sada ovo radim, pozdravljam joj i želim joj svu sreću. Radimo punom parom i ne znam sad baš da li da otkrivam, ali zašto da ne, specijalni gost, ona kaže ospite donore, će biti Lazar Ristovski. Ni manje ni više nego Lazar Ristovski. Tako je. Zaista, za početak, ovo će biti odabrana prava glumačka, bardovska ekipa, rekla bih. Spoj italijansko-srpskog filma, italijansko-srpske saradnje, negdje možda uradi i nekim plodom. Neka uloga za vas, ima li naznaka? Gdje vas možemo vidjeti kada je film u pitanju, Nevena? Pa kada je film u pitanju, nadam se italijanskoj filmskoj kinematografiji, produkciji. Moji kontakti su negde sa Erikom Rozarijem, najviše Paolom Genovezeom, pa se tu nadamo da ćemo proširiti ono što sam malo nešto radila sa njima za neku veću ulogu. Ljudi prosto... Kažu da ne postoje male i velike uloge, ali Boga mi, ja mislim da postoje. Vola bih da nam otkrijete ovom prilikom zašto ste vi odlučili da se bavite glumom. Zašto niste, recimo, poželili da budete... Advokatica? Ne advokatica, nego recimo slikarka ili možda turistički radnik ili neka druga profesija koja je vezana za komunikaciju. Pa evo mogu baš za advokaticu da odgovorim. Razliku. Eto, recite. Pa zato što mi je lepše da ulazim u jugoslovensku kinoteku ili bilo koju kinoteku nego u sud. Mnogo je lepša i jača energija. A čiji rad posebno poštujete kada je gluma u pitanju ovde kod nas? Na srpskim prostorima. Na srpskim prostorima, da. Pa baš zato što i jesam spojila našeg čuvenog glumca Lazara Ristovskog. Izuzetno poštujem njegov glumački rad. Ne pričam sad o produkciji, nego ja kao glumica koja gledam jednog glumca i njegove uloge
pošto ja često sedim za laptopom i gledam jednu ulogu po više puta, izuzetno njegov rad cenim, glumački. Kada govorimo o damama, koja glumica je, po vašem mišljenju, ovako vama fascinantna kada je reč o našem filmu? Pa mogla bi se i približiti svetskoj kinematografiji Danica Maksimović. Upravo sam to žela da vam kažem, da malo podsjećate na nju. Jel da? Pa mogla bismo Dana i ja u neku seriju pre i posle dnevnika. Razmišljajte o tome. Dobro, hoćemo. Pozdrav naravno za Danicu Maksimović. Tako je, i ono što je meni uvek interesantno i što negde kad imam priliku da razgovaram sa umetnicima poput vas, je pitanje u kojoj ulozi ili u kojim ulogama biste vi lično voleli da se ostvarite kao ja imam zanimljive neke predloge. Umetnica. Ako slobodno smem tako da kažem, a da se niko ne uvredi, voljela bih da glumim jednu ciganku, Romkinju. Zašto? Zašto baš Romkinju? Zato što imaju posebnu dušu. Zato što imaju poseban pristup. Zato što imaju poseban izgled. Zatim voljela bih da glumim tajnog agenta. A advokaticu? Može i advokaticu. Opravdala bih ja to dobro. Sad imate one glumce koji glume glumu i one prave glumce. Kako mi laici da ih prepoznamo? Da, to je dobro pitanje. Znači, po radu. Kažu, Bora Todorović je bio dobar glumac. Kaže, njemu je to išlo. Da, ali on je pričao da je taj tekst radio po 100 puta i zato je došlo do te prirodnosti. Da. Kakvi su postupci, kakva je radnja, mi to sve učimo na prvoj godini glume. Najbitnija je radnja koju izaberete tokom teksta i najbitniji su postupci koji će vam dati smisao. I prirodnost. I prirodnost. Da, imate i onih naših čuvanih glumaca koji zapravo nikada nisu studirali glumu, a bili su u vrhu srpskog glumišta. Složit ćete se sa mnom, da ih sada ne navodimo. Da, ima ih zaista. Ima i dosta ćerki poznatih glumica. Dakle, prirodnost, da i kad vas gledamo na filmu, mi zapravo ne dolazimo do zaključka da vi glumite, nego da ste vi zapravo taj lik. To je rad. Plus talent. Nevena, ajmo samo da pozovemo još jednom gledalce, da dođu u Skadarliju, da je posete. Naravno, pozivam, evo i pošto ste pomenuli 2 bitna događaja, pozivam u Skadarliju da se prošetaju, da uživaju, da se naprave jednim boemom i da se označe pod hashtagom Društvo Skadarlija. Eto, hvala vam puno na ovim informacijama.